I prelijep pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u novi videoklip. Prije svega ljudi moji, da vam se još jednom zahvalim što smo prešli 1000 subscribera, sad smo već uveliko prešli. Idu subscriberi, odobrena mi je monetizacija, tako da sad će biti još jači klipovi. Kao što vidite imamo jedan fin paketić, sad ćete vidjeti šta je u njemu. Svi ste mi pisali kad sam uradio ove felge i to sve, da Golf izgleda kao ovo ovdje, brdska koza. Tako da. Stvarno jest, kao što vidite, previše je dignut. Nazad, pogledajte ovo. Znači, nazad 4 prsta, naprijed, pošto sam uzeo sad druge gume, Continental, 3 prsta. Tako da, moramo ga dobro zakucati. Zato, ljudi moji, pogledajte ovo dole. Pogledajte ljepotu. U pitanju su Gewinde, koje se zovu Blue Line. Nemam šta krit, platio sam 350 eura, stigle su mi danas, tako da ćemo i odmah ugraditi. Da bi uradio ove Gewinde naprijed, morao sam, ljudi moji, poručiti i sportske stabilizatore. Ovo izgleda, ljudi, prebrutalno. Pogledajte koliki je stabilizator. A pokazat ću vam koliki su njegov fabrički. I vidite, može se štimati. Podesiv je, kao što vidite. Tako da, ali to ćemo kasnije, pošto sad prvo radimo zadnje točkove. To što vam je potrebno, kako biste to sve uradili, to vam je, ljudi moji, udarni odvijač. Meni je posudio komšija. Zahvalio bi se, ali komšo ne gleda, komšo moj nema ni obični telefonić, tako da posudio mi je udarni odvijač, jebem vam mater u pičku, prođite. Tako da s njim ćemo raditi, evo sad ćemo ga uštekati da vidite kako radi. Opa. Ekstra stvar, jer objasnju vam kasnije šta je i na ovim Gewindama fabrički ne dolazi, tako da sam morao uzeti ja 2 šolje, sad ćemo i otpakovati da vidite, one su bile, ako se ne varam, 70 maraka. Kao što vidite, da ne moram kvariti svoje amortizere, pošto ću ih ostaviti. Evo vidite, to su vam, ljudi moji, šolje. One idu na Gewinde. Nove sam kupio nek, da budem siguran. Tako da, neću puno dugovlačiti, dižemo auto, skidamo točkove i, ljudi moji, konačno montiramo Gewinde. Tako da, kad skinem točak, onda ćemo raspakovati da vidimo šta smo dobili. Ajmo. Ovako, za svaki, ljudi moji, slučaj, što svakom od vas savjetujem. Kad dignete auto, odbacite nešto rađe i spustite ga. Ja to svakako moram uraditi jer vam treba dizalca. Ako ne znate, a hoćete sami sebi uraditi, evo vam moj video. A bilo bi drago ako nekom pomognem da sam sebi ovo uradim. Sad što radimo, preporučene su kovane gedore, ali ja njih, ljudi, nemam. Nadam se da neću potrgati sa ovom gedorom. Sad ćemo probati. Trebam da odvrći. Ajde da vidimo, Bože pomozi. Idemo da vidimo. Ljepotu. Joj. Joj. Tu je, ljudi, amortizer novi. Kao što vidite. Vidjet ćemo, mislim da su moji ljudi stari i otišli. Ali vidjet ćemo kad skinemo. Tu je amortizer. Tu nam je, gledajte, ljudi, opruge. Opruga. Onda ovdje imamo, sad ne znam kako se zove, ali s ovim štimamo Gewinde. Kao što vidite, donji se dio, pokazat ću to kad skinem. I uglavnom, evo, to je to. Kao što vidite, to ide ovdje. I opruga gore leži i tako štimamo Gewindu. Prvo ću probati, ljudi moji, uzeti, odvrniti maksimalno, odnosno spustiti dole maksimalno. Da vidim koliko će ga spustiti, pa ćemo onda vidjeti ostalo. Ali ajde prvo skinemo malo. Izvadio sam. Pogledajte razliku. Znači, koliko ovdje imam 3 centa sigurno. Gledajte, ljudi, razlike. I ovo su, ma ja, 3 zelena, 90% bile opruge od 4Motiona. Zato je Golf stavio onoliko, ljudi, ko koza, on bi trebao biti ravan, ali vidi. Ništa komplikovano u suštini. Sad ćemo snimati, zaboravili smo snimati. Imate ovdje 2 šarafa i ovdje 1. Tako da sad samo prebacujemo spužvu i ovo gore i onda montiramo. Ali tako da će vam vedran, inače ovi amortizer otišli, kao što vidite.
ne vraćaju se uopšte. Tako da, sad ćemo to prebaciti, sad ćemo Vedran snimat i montiramo Gevinde. Inače, zavrnut ćemo prvo na neku, ajmo reći, sredinu. Pa da vidimo, ali pokazat ću vam kako se ovo montira. Prvo, znači što radite, morate ovo odvrnuti. Ovo, po mojoj procjeni, ja mi procjene i kurca. Prije svega mi ćemo našpricati VD-om, jer nikad nisu skinane s njega opruge i amortizer. Našpricat ćemo. Evo ovako ljudi, znači sad što radite sa starog amortizera, nabacujemo ovo, ovako, i nakon toga montirate ovu kapu. Znači pazite, nemojte je naopako okrenuti. Ovaj moja malo, moramo je, ležaj su dobri, jebeš mater. To, samo malo. A što ste vi Kinezi 17 stavljali mi ugasiti? Amortizer spreman za ugradnju. Što se tiče Gevinde, to će biti dosta štimanja, ali evo ajde probat ćemo, pošto je puno kraći, probat ćemo neki ovaj, ovako. Znači, morate paziti kako je okrećete, jer na ovom gore dijelu, kao što vidite, ide ovo, a na donjem dijelu stavljate ovo. Tako da, ali prije svega, što ću vam objasniti, ovaj ovdje šaraf, odvrnete, spadne vam ovo, kao što vidite. Kao što vidite, morate poravnati ovo ovdje, zatim uzmete, ne znam sad ljudi koji je ovo ključ ispod, to je 18-ka, znači ono ima svoje ležište kako upada, ne možete nikako drugčije, i stegnite dobro. Opet kažem, ništa previše, to ćemo dotegnuti sve kad stavimo Gevindu, to nam stoji, tako da oprugu ćemo sad probati u bazi da vidimo to kako će ići. Kao što vidite, Gevinda je legla, ovdje imamo znači za štimanje, ako bude trebalo, tako da ništa, sklapam, vraćate amortizer i da vidimo šta smo uradili. Evo, sad ja preuzimam kormilo, kao što vidite, Gevinde su ubačene, a tu je opruga, ovo je amortizer, znači, i ovo su Jom, neki, ne znam nija šta je, Blue Line, nisu loše, fin kvalitet. Deutsche kvalitete, Deutsche kvalitete. Njemački kvalitet. Evo vidite ljudi, sad kad smo auto spustili kako to izgleda, to je fenomenalno, baš kako smo ih htjeli. Znači prsti nešto malo preko prsta da može. Uglavnom to izgleda ekstra, znači kako je vidite iz ovog ugla, kako je traženo to i dobijeno. Što znači da Gevinde ispunjavaju što smo tražili. Ljudi, gledajte ovo. Naprijed je Lego Sex. Znači ne može ljudi prst ući. Gledajte ovo. Ne more ući. Naprijed je Sex Lego i ovo, tako da ljudi moji, mi idemo sad s ove strane uraditi zadnju. Inače šta vam nisam još pokazao, stavio sam stabilizator, kao što vidite. Znači nisam znao da su na Golfu fabrički plastični stabilizatori, samo da nađem gdje sam ga ostavio. Evo vidite ljudi, na Golfu su plastični fabrički stabilizatori, a ovo su što mi je poslao sportski stabilizator navodno. Ukruti dosta auto, tako da što se tiče prednjeg dijela stavio sam stabilizatore Gevinde. Još što moram uzeti ljudi moji je strut bar, što ide odavde pa se tamo prevezuje. Što se tiče prednjeg dijela gotovo, tako da vidite ovo, nemam vam šta ljudi pričati. Vidite ovo, 4 prsta, gledajte ovo, znači jedan, dok ovdje, vidite ovo, nijedan. Kakva je procedura? Imate prvo, evo ovdje imate šaraf, znači skinete, njega zadnjeg odvrćete. Ovdje imate ljudi moji, evo ovaj šaraf kao što vidite tu i tu. Bila je inače povredica na radu. Njega odvrnete i to kad odvrnete morate skinuti stabilizator, kao što vidite ovaj izgleda mijenjan. Morate skinuti stabilizator, stavite ovdje dizalcu i onda će to spasti dole i onda moramo izbiti amortizer. Inače ljudi, kod mene velik problem što nikad ništa nije mijenjano na autu. Što se tiče prednjeg trapa, ja čupam kabal neki. Što se tiče prednjeg trapa, znači niti kad mijenjam amortizer, ništa, apsolutno ljudi nije mijenjano. Tako da ću ja to sad
zamijeniti, inače auto leži ekstra. Previše je nazad lijevo spušten, zato što je ostala ova fabrička, tako da idem ovu zamijeniti pa ćemo vidjeti šta će biti. Uglavnom, rekao sam vam glavni postupak, tako da ajde ovo na brzini ščupamo, pa ćemo onda snimiti kad budem stavljao gevindu. Izvadio sam oprugu, kao što vidite, tako da, evo, da vidite šta dobijate u novoj. Ovako. Znači, dobijete ovako oprugu, kao što vidite. Inače, iskreno budem, nisam neki oko ovog stručnjak, ali dobije se, ljudi moji, ima dupla opruga. Sad je li to dobro ili loše, ja ne znam, iskreno, kao što vidite. Imate duplu oprugu, ova mala i ova velika. Iskreno budem, ne znam je li to dobro. Ali, gevindu kad kupite, morate uzeti nove šolje, tako da sam ja to uradio. Što se tiče šolja, imate gornju stranu i donju, u donju ide ležaj ovdje, kao što vidite. Tako da, stavite ovako, stavite ovo, sad možete uzeti popustiti gevinde, kao što vidite, da vam bude lakše. I ovo možete, ljudi moji, ručno zavrnuti. Imate dvije matice, dobijete uz ovu gevindu. Gornju i ovo je donja stegnuto, ležaj ima funkciju. Kad budemo montirali, ovo ide na ovo i ovo se gore šarafa, tako da idemo montirati. Gevinda je, ljudi, ubačena, legla je ekstra, kao što vidite. Gore novo, kako se ovo pomjera, od ozgo zašarafljena. I sad pokazat ću vam kako se štima gevinda. Sljedeće što sam uradio, skinuo sam stari stabilizator, montiramo novi stabilizator. Znači, razlika koja pretpostavljam što je ovaj od metala, ovaj je od plastike i kontam da bude krući ili nemam pojma, nešto bude. Sad ćemo njega montirati, onda ćemo pokazati auto kako izgleda finish. Otićemo vjerojatno negdje u grad da vam snimim. Tako da mi sad što imamo uraditi je montirati stabilizator. Jedan dio tu i jedan dio ovdje. Inače, stvarno bi vam snimao, ljudi moji, ali nemam kako, nemam gdje zavući kameru, malo je. I ja se jedva uvlačim glavom, tako da je ludilo. Sam da završim i gas. Evo vidite, ljudi. Ljudi, to je to, više ne može leći. Sad sam ispred auta, tako da lego je, ako budem mogao, ubacit ću vam sutra još koji kadar. Nemam više memorije. Moram ga još ušnimati, sad je previše lego, znači kad smo ga izvozali, para svugdje. Tako da, ljudi moji, ništa. Vidimo se